Ovo video uputstvo odnosi se na uređivanje stranice u udžbeniku. Sigurno sam da je to jedna od stvari koja nam je možda i najviše zajednička, bez obzira na to da li smo profesori orkestarskog instrumenta, profesori klavira, profesori solfeđa, profesori muzičke kulture u osnovnoj školi, jer svima nam je u nekom momentu bilo potrebno da ispišemo ili deo neke lekcije pa da je obradimo na drugi način ili da napišemo neke svoje instrukcije uz etidu koju godinama radimo, a sad već sasvim sigurno znamo koji je najbolji način da se postigne traženi tempo i traženi nivo izvođenja. Krenimo kroz to sa naslovom i ispisom jednostavne melodijske linije. Ne moramo puno da se bavimo, zato što je to nešto što već znamo. Ovdje ćemo samo obratiti pažnju na to da je u bilo kojem ramu koje napravimo u našem radnom prostoru moguće dodati još neke opcije, kao što je na primjer u ovom slučaju slika. Ako kliknem desni klik na prostor rama, otvorit će mi se prozor koji mi ove opcije i nudi. U prozoru Add mogu da odaberem sliku, što ću ja i uraditi. Kompjuter me vodi do nekih prethodno otvaranih sličica i ja ću odabrati jednog od ovih simpatičnih ježića. Evo na primjer ovog. Da ga ubacim. Gonzales mi za sad ne treba, pa ću ga skloniti sa strane. A ovu samu sličicu mogu da povećam, mogu da je pomerim i to je uglavnom to. Pošto mi ona ne treba, ja ću je obrisati i vratit ću svog Gonzalesa nazad, koji simboliše ono što mi je potrebno u mojoj vežbi. Nakon što sam napisala ovaj prvi red, a to je ona situacija koju ćete imati ako pišete udžbenik iz solfeđa, vi tačno znate da vaša prva vežba na stranici ima 4 takta i da se u njima nalazi to i to. Nakon toga želite da ubacite možda neki tekst, pa bi to izgledalo ovako. Markirat ćemo poslednji takt i otići ponovo u opciju Add. Ova opcija Add nudi brojne i različite varijante, ali mi ćemo sada ići ovim putem, a poslije ćemo se vratiti malo da istražimo šta još možemo u okviru Add opcije uraditi i ubacit ćemo vertikalni ram na kraju ovog notnog zapisa. To je znači opcija Append Vertical Frame. Otvara nam se prostor za novi unos teksta. Klikom na ovaj prostor, on nam nudi da dodamo različite varijante ponovo. Ja ću dodati u ovom slučaju tekst i napisati nekoliko reči da objasnim sljedeći korak u mojoj vežbi. Nakon što sam ubacila sugestiju da bi ovaj tetrahord trebalo sada izvesti u S-turu, meni je prirodno potreban novi notni linijski sistem u kome ću moći i upisati ovaj isti tetrahord. Da bih to mogla da uradim, ja na postojeći linijski sistem moram dodati nove taktove. Odabrat ću ponovo posljednji takt, ponovo opciju Add, ali ovog puta ću odabrati taktove i to na kraj reda Append Measures dodati taktove. U lekciji smo objasnili prečicu preko tastature koju možete koristiti, a ovdje idem polako čisto da se vidi ceo proces. Ponovo su mi potrebna 2 takta, odabiram 2 takta, potvrđujem i otvorio mi se novi linijski sistem. Problem sa ovim je to što ovaj linijski sistem meni treba da bude u S-duru, a nalazi se u D-duru. Znači, moram naći način da razdvojim ova 2 linijska sistema i da ih odvojim u posebne sisteme, a ne deo jedne vežbice, jedne melodije. Za to mi je potrebna opcija Breaks and Spacers koja se nalazi u paletama i ponovo selekcija posljednjeg takta, selekcija preloma. Kada se pojavi plava kockica u uglu, to znači da je ovdje napravljen jedan notni sistem, a da ovaj može da menja karakteristike. Završit ću ga takticom, odgovarajućom, i preći na uređivanje narednog linijskog sistema. Promenit ću tonalitet, dodat ćemo S-dur i preneću notni zapis, pošto je identičan, u nova 2 takta.
pretransponovati i sada sam dobila istu tu vežbicu, ali u S-duru. Nakon ovog bi želela da ubacim još jedan red teksta, pa ću ponoviti ceo postupak. Odabiram poslednji takt, dodajem na kraj vertikalni ram i otvara mi se novi prostor za novi tekst. Na ovaj način je moguće uraditi sistem red priče, red muzike do kraja stranice ili onoliko koliko nam je potrebno. Nakon što sam unela tekst koji glasi tetrahorde treba dalje izvoditi od svakog narednog tona hromatske lestvice, želim da ispišem još 2 reda ovakvih primjera. To mogu uraditi ponovo na isti način, znači selektujem poslednji tekst, poslednji takt, dodajem taktove na kraj, ponovo 2, otvara mi se novi sistem, moram razdvojiti sisteme, promeniti tonalitet u E-dur ovog puta, kopirati tekst, copy, prebaciti i dobila sam E-dur tonalitet. U nastavku mi nije potrebno da ubacujem više tekst, nego samo želim da otvorim novi sistem sa novim tonalitetom, pa sada opet radim istu stvar, znači dodajem Alt-Shift-B, dodajem taktove i na ovom mestu ih razdvajam. Oni se prebacuju u novi red, menjam tonalitete, pa idem u sledeći, to bi bio F-dur. Ovde zatvaram taktice. Uređujem to već nekim svojim ustaljenim sistemom kako će svako raditi. Prenosim ponovo tonalitet. Ovde. I tako dalje. Naravno da svako uređivanje stranice dalje je takođe moguće. Ono što bih takođe želela da vam pokažem jeste da je moguće dodati i neka editovanja samog teksta. Kao što vidite, font je ovde drugačiji. Znači, kada odaberemo desnim klikom prostor u kome nam se nalazi tekst, mi možemo promeniti Text Properties. Otvorit će nam se prozor koji nam nudi da promenimo boju, da stavimo neku drugu, zelenu na primjer. Ok. Možemo promeniti i sam font na istom mestu, upotrebiti neki drugi, malo se zabavljati time šta nam sam program nudi. Suština je u tome da sami pronađete neka rešenja i da hrabro uđete u to. U narednom tutorijalu ćemo se vratiti samo na ovu opciju koju sam želela da vam pokažem šta sve ova Add opcija nudi u okviru ubacivanja ramova i ubacivanja teksta u notni tekst.